Iyi ni radiyo BBC gahuza miryango ivugira i Londres kuri metero 19, 25, 31 na 41. Ivugira ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga bigari no kuri interineti kuri bbcgahuza.com. Ubu ni saa 10 n'igice ku isaha mpuzamahanga ya GMT, ni saa 12 n'igice ku masaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Muri studio muri kumwe na Prudence Ngiyumva. Werewe hoteza amatwi BBC gahuza miryango aho uri hose ku isi, kaze kuri radio kuri bbcgahuza.com, kuri Facebook live mu buryo bw'amashusho no ku mirongo migufi ya shortwave. Dore ingingo z'ingenzi z'amakuru turambora mu kanya kuri uyu wa kane tariki ya 5 z'ukwa 12. Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron yemeye ukwegura kwa minisitiri w'intebe Michel Barnier warumaze amezi atagera kuri 3 ku butegetsi. Abategetsi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bari gukora iperereza ku ndwara itaramenyekana ifite ibimenyetso nk'iby'ibicurane yishe abantu 79 mu majyepfo y'uburengerazuba bw'igihugu. Naho amakuru ava muri zimwe mu nzego z'igihugu cy'Ububirigi aremeza ko hari umutegetsi mukuru muri Minisiteri ishinzwe uburezi mu Burundi wamaze gusaba ubuhungiro. Hari n'ikinamico urunana. Ikaze ku makuru arambuye, duhera muri Syria aho inyeshyamba zirwanya ubutegetsi zafashe ubugenzuzi bw'umujyi wa Hama nyuma y'uko ingabo za leta zizibukiriye. Ni umujyi wa kabiri munini izi nyeshyamba zifashe kuva zagaba igitero gitunguranye mu cyumweru gishize. Igisirikare cya Syria cyavuze ko kigiye kugaba ingabo hanze ya Hama nyuma y'imirwano ikarishye mu rwego rwo kubungabunga ubuzima bw'abasivile no kwirinda ko intambara yarwanirwa mu mujyi. Inyeshyamba zo ziravuga ko zashoboye kubohora abantu babarirwa muri magana bari mu magereza y'umujyi. Intambara yo muri Syria yongeye kubura kuva inyeshyamba zafata umujyi wa Aleppo mu cyumweru kimwe. Uburusiya bukaba bwahaye Syria intwaro zo mu kirere mu kugerageza gukumira ubusatirizi n'ikomera ry'ibi bitero by'inyeshyamba mu gihugu. Abategetsi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bari gukora iperereza ku ndwara itaramenyekana ifite ibimenyetso nk'iby'ibicurane imaze kwica abantu 79 mu majyepfo y'uburengerazuba bw'igihugu. Itsinda rikora ubutabazi bwihuse ririmo ndetse n'inzobere mu kumenya isoko y'indwara ryoherejwe muri ako karere kari ku mupaka wa Angola mu gukusanya ibipimo bizafasha mu bundi busesenguzi bwimbitse. Inkuru ya Richard Kago muragezwaho na Yvette Kabatesi. Abantu barenga 300 mu gace kitaruye mu ntara ya Kwango barwaye indwara itazwi igaragazwa n'ibimenyetso birimo kubabara umutwe, kudahumeka neza ndetse no gukama amaraso. Minisiteri y'Ubuzima yagiriye abantu inama yo kudahurira ahantu hamwe ari benshi, gukaza isuku no kwirinda gukora ku mirambo kugira ngo birinde iyo ndwara. Abakozi b'ubuzima muri ako gace baburira ko umubare w'abayirwaye ushobora kwiyongera kubera kubura imiti ndetse n'ibikoresho by'ubuvuzi bidahagije muri rusange. Uyu mwaka Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yari isohotse mu bihe bikomeye bw'icyorezo cya Mpox, ndetse hashize imyaka icyorezo cya Ebola kigenda kigaruka muri icyo gihugu. Tujye mu Bufaransa aho Perezida Emmanuel Macron yemeye ukwegura kwa minisitiri w'intebe Michel Barnier akaba yaramaze amezi atagera kuri 3 ari ku butegetsi. Perezida Macron yamusabye kuguma kuri uyu mwanya ariko kugeza umusimbura abonetse. Guverinoma ya Barnier imaze igihe gito yahiritswe rero nyuma y'itora ry'ejo hashize kuwa 3 imaze gukurwaho icyizere mu nteko ishinga amategeko. Ni ku nshuro ya mbere bibaye mu myaka irenga 60. Byashoye rero Ubufaransa mu manga y'ibibazo bya politike nyuma y'amezi 5 habaye amatora yatumijwe na Perezida Emmanuel Macron ariko akaba ataratanze watsinze ku buryo budasubirwaho. Macron ari bugeze ijambo ku baturage saa 1 z'ijoro ku isaha mpuzamasaha ya GMT. Dusubire mu Burundi. Kuri uyu wa kane mu gisagara cya Bujumbura hatangiye inama idasanzwe y'iminsi 2 ihuza Burundi n'abashikiriza migambi ndetse n'abashoramari batandukanye bavuye mu bihugu birenga 30 byo mu mihingo y'isi. Gitezwe ko Burundi buzakuramo uburyo bw'amafaranga yo gushyira mu imigambi igera kuri 70 mu bikorwa Burundi bwashyize imbere kugira ngo bugere ku iterambere riboneka mu myaka 15 igiye kuza. Inkuru ya Gildas Yundi Mpundu. Kumvisha abanyamitahe baturuka mu mpande zine z'isi ku Burundi butekanye kubaremesha ko imitahe yabo izokingirwa. Namwe mu majambo yagiye yumvikana muri inama iri kibera mu gisagara ca Bujumbura
ihagarariwe n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye. Inzego z'igihugu ntizatevye kwerekana imwe mu migambi nyamukuru yashizwe imbere ikeneye uburyo, harimo ijanye n'uburimyi, gukwiragiza amazi ya Rusengo mu mihingo itandukanye y'u Burundi, kubaka ingomero, gusanura isoko rikuru rya Bujumbura. Umushikiranganje w'ikiga ca leta Audace Niyonzima avuga ko n'igisata cyo kunguruza abantu n'ibintu kitasigaye inyuma. Muri iyi migambi harimwo hanini iyijanye n'uburyo bwo kunguruza abantu n'ibintu, novuga nk'ubwo kubaka ibarabara ry'indarayi. Murazi ko Burundi budakora kw'ibahari. Leta yaciye ishira imbere uwo mugambi w'indarayi izofatanya Tanzania, Uburundi na Kongo. Ni birometero 626. Uzotwara uburyo bungana n'umuriyaridi n'imiliyoni 433 z'amadolari. Iyi migambi yose yisunga intumbero zibiri: umugambi w'igihugu ujejwe iterambere hamwe n'imbono y'u Burundi bwifashe mu mwaka wa 2040, Uburundi buteye imbere mu mwaka wa 2060. Iyi mbono yibakiye hanini ku gisata c'uburimyi n'ubworozi. Alain Ndikumana arongoye ikigo kijejwe ivyigwa mu biro vy'umukuru w'igihugu avuga ko uno musi mu Burundi atarenza amadolari 350 ku mwaka. Ibisigura ko ku musi adashikana idolari rimwe. Ndikumana bakwihangiro nyamukuru ari uko Umurundi yogera ku rwego rw'amadolari 2,000 ku mwaka mu mwaka wa 2040. None yiteze iki kubashikira migambi? Tubiteze ko kubona uburyo buza kudufasha gushira mu ngiro imigambi 69 twishize imbere muri mu kitabo kimwe cya Plan National Development. Tubiteze ko kumva amangagement yabo. Mu myaka 5 dukeneye amafaranga n'imiliyaridi 28 y'amafaranga y'abanyamerika. Nuva ku mwaka ninagabura imyaka 5 dukeneye imiliyaridi 5 z'amadolari y'abanyamerika. Arayo twaregeranije. Mu bitavye inama idasanzwe harimwo Olusegun Obasanjo yahoze arongoye igihugu ca Nigeria. Iyi nararibonye hanuye abarundi guhindura ingene bakora. Nyakubahwa mukuru w'igihugu, numvise ko mwatunganije integuro zitari nke zijanye n'imbono y'2040 ishira 2060. Ni integuro nyinshi cyane, ariko nashaka mu ntunge ngira ico nshikirije kuri ibi. Gutegura imigambi si bibi, ni vyiza cyane. Yamara mwibuke yuko hari imigambi myinshi itegurwa igaherera mu majambo kubera itigeze ishigwa mu ngiro. Ntidukwiye rero kuba imbohe zo gutegura imigambi gusa, dukwiye kwishira mu ngiro. Iyi nama izorangira kuri uwa gatanu. Yitabwe n'ibihugu birenga 30 harimo n'ibyo ku mugabane wa Buraya. Gildas Yihundimpundu i Bujumbura. Iyo nkuru tugejeje ku isaa 10:37 muri studio za BBC London, ni saa 12:37 mu Burundi ndetse no mu Rwanda. Turakomeza mu kanya nyuma y'akaruhuko gato cyane. Ari Prudence Yumva, iyi ni BBC Gahuza Miryango. Amasoko y'inkuru aravuga ko abahagarariye ibihugu byinshi basohotse igihe Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Uburusiya yagezaga ijambo kuri bagenzi be mu muryango ushinzwe umutekano n'ubufatanye mu Burayi. Abasohotse banga kumva ijambo rya Sergei Lavrov mu nama ibera muri Malta barimo abahagarariye Ukraine na Pologne. Ni urugendo rwa mbere rwa Lavrov mu gihugu cy'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi EU kuva Uburusiya bwagaba intambara kuri Ukraine muri 2022 ku buryo bweruye. Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Ukraine yabwise inkozi y'ibi byaha byo mu ntambara. Ibinyamakuru byo mu Burusiya byanditse bisubiramo amagambo ya Lavrov aho ashinja ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi ngo gutangiza intambara nshya y'ubutita, ariko ifite inkeke zikomeye z'uko iyi ntambara yahinduka iy'umuriro. Urukiko muri Pakistan rwashinje Imran Khan wahoze ari minisitiri w'intebe ibyaha byo koshya abamushyigikiye gutera ingabo z'igihugu n'ibirindiro byazo mu kwezi kwa gatanu k'umwaka ushize. Abantu babarirwa mu bihumbi bigabye mu mihanda nyuma y'itabwa muri yombi rya Khan n'urwego rushinzwe kurwanya ruswa. Abantu 10 barishwe, abandi babarirwa muri magana barakomereka icyo gihe. Khan ari kuregwa ibyaha bitandukanye kandi akaba ari no muri gereza. Yireguye rero ahakana ibyo ashinjwa. Abandi bantu 60 nabo bashinjwe ibyaha. Dusubire ku nkuru zivuga ku Burundi. Amakuru ava muri zimwe mu nzego z'igihugu cy'Ububirigi aremeza ko hari umutegetsi mukuru
mu bushikiranganji bujejwe indero mu Burundi watse ubuhungiro mu Bubiligi nyuma yo kudasubira mu gihugu amaze kwitabira ibikorwa byari bimujyanye mu butumwa. Leta y'u Burundi nayo kandi ibicishije ku mushikiranganji w'indero mu bushikiranganji bw'indero burongowe na François Habyarimana ivuga ko wari umuyobozi mukuru w'inyigisho z'imyuga yari mu rugendo rw'akazi mu Bubiligi yahazeyo rero akanga kugaruka. Iryo tangazo ryaje ryemeza amakuru yaramaze igihe acicikana ku mbuga nkoranyambaga avuga ko hari umutegetsi w'u Burundi watorokeye mu Bubiligi. Biravugwa ko kandi hari n'abandi barundi batari bake bafata inzira nk'iyo ngiyo. Inkuru ya Alain Majesté uri mu Bubiligi. Mu gihe byatanguye kunugwanugwa mu mpera y'ukwezi kwa 11 ku mbuga hwaniro ko hari umutegetsi w'u Burundi yari mu rugendo rw'akazi mu gihugu c'Ububiligi yashimye kugumayo asaba ubuhungiro. Inkuru yagiye kuba impamo itariki 2 z'ukwezi kwa 12 umwaka wa 2024 aho umushikiranganje w'indero yasohora urwandiko BBC gahuza miryango yaronkeye ikopi. Mu rugo rwandiko François Habyarimana arongoye umushikiranganje bw'indero bw'u Burundi yanditse agena iby'imfata kibanza umuyobozi mukuru mushasha ajejwe inyigisho z'imyuga mu rugo bushikiranganje kuko uwo yahahora yashe umuti waherayo yanka kugaruka inyuma yo kuja mu rugendo rw'akazi yari yatumwemwo n'igihugu mu gihugu c'Ububiligi. Naho yirinze kuvuga izina ryiwe BBC gahuza miryango yahavuye imenya ko ari Germain Ndayishimiye yari umuyobozi mukuru ajejwe inyigisho z'imyuga mu bushikiranganje bw'indero. Amakuru BBC gahuza miryango yaronse nuko ari mu rugendo rw'akazi aho yari yatumiwe n'ikigo Enabel c'ingoma y'Ububiligi kijejwe iterambere. Umwe mu bategetsi baryo atashimye ko umwidondoro w'uja habona yabwiye BBC gahuza miryango ko ari ukuri kuwo mutegetsi muri leta y'u Burundi yatumiwe mu ruganda gukahiriza ubwenge no kumurikira ivyakozwe n'abanyamyuga bava mu bihugu byose ribera mu Bubiligi uko umwaka utashe ryitwa Startex Day risanzwe rimara imisi 3. Uwo mutegetsi mu kigo Enabel yabwiye BBC gahuza miryango ko umutegetsi wa leta y'u Burundi yatumiwe kubera imigambi ico kigo gigorana n'ubushikiranganje bw'indero yo guteza imbere amashuri y'imyuga. Ku kibazo cyo kumenya nimba baramenye ko atasubiye mu Burundi, uwo mutegetsi muri Enabel yavuze ko babizi kubera ubushikiranganje bw'indero bwabandikiye bubabaza ivyo mutegetsi ariko atacobo bikorako kuko bamenye ko yamaze gusaba ubuhungiro. Aho naho ngo akaba aca kingirwa n'amategeko mpuzamakungu akingira abasaba ubuhungiro Convention de Genève. Akaba yatubwiye ko ibindi bisobanuro byo barizwa mu gisata c'abinjira n'abasoka mu Bubiligi. Subwa mbere abaje mu ngendo z'igihugu bavuye mu Burundi bahitamwo kuguma mu mahanga mu kwezi k'umunani 2023 imikangara 10 y'umugwi serukira gihugu batarenze imyaka 20 mu nkino za handball watorokeye mu gihugu ca Croatia aho bari bagiye gukina igikombe c'isi aho benshi basavye ubuhungiro mu Bubiligi. Muri abo hiyongeye ko amenshi amakuru babiri ba radio na televiziyo y'igihugu bari baherekeje umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca mu gihugu c'Ubutaliyano mu mwaka wa 2023 mu kwa 4 bahisemwe nabo nyine kudasubira inyuma. Undi yahisemwe kutagaruka n'umesha amakuru w'ico kinyamakuru ca leta yaherekeje umukuru w'igihugu mu nama nkuru ya ONU muri leta z'umwe za Amerika nawe nyene yashimye kugumayo. Umunyapolitiki ugendera ku murongo w'ubuhezanguni watsinze amatora ya perezida mu cyiciro cya mbere muri Romania yahakanye ibirego bimushinja kuba umukandida w'Uburusiya. Karine Georgescu yabwiye BBC ko ari gukorera Romania kandi ko ibikorwa bye byo kwiyamamaza ntaho bihuriye n'ikindi gihugu. Ejo hashize kuwa gatatu Romania yashyize ahagaragara inyandiko z'ibanga zerekana ku buryo burambuye ibikorwa byakorewe kuri interinete bigamije kumwamamaza, ivuga ko hari ibimenyetso byerekana ko byari biteguwe kandi bigaterwa inkunga na leta. Ibipimo by'amajwi bibanziriza amatora bizwi nka polls byerekana ko Georgescu ari imbere mu gutsinda ugendera ku murongo hagati na hagati, ndetse akaba anakigikiye umurongo w'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi EU Elena Lasconi. Igiciro cya kabiri cy'amatora kikaba kizaba ku cyumweru. Noneho n'umwanya w'ikinamico Urunana. Mugisha akataje mu ngamba zo kubungabunga ibidukikije ku ishuri. Hagati aho Anyesi mu gahinda byamugendekeye bite? N'Urunana. Ugiye se kumaye agatebo ukigendera na di? Yewe ngiye kubanza nshyushya amazi yo guponda amandazi, noneho nze tuganire ndi guponda. Ngwino tuvugane, nanjye ndi kujya mu murima ntabwo nicara hano umwanya munini. Uruje kurabura se mujyana ngo umuriro?
oya nari nje kukwibutsa ko uyu munsi ufite gahunda yo kujya kwa muganga kwipimisha nk'umugore utwite. ese nicyo gikuzinduye? urashaka kubisuzugura se ngo uvuge ko ari impamvu yoroshye? ntabwo mbisuzuguye, nyine nashaka kukubwira ko nanjye nsanzwe mbizi nabyibukaga. none se kubyukiye mu kazi ko gukora amandazi? ubu se tutabeshye ngenda ajyaho uko mujyana? none se urumva ushaka gusiba kujyayo? mujyana rwose ntakubeshye, reba amasaha ageze, kandi kugira ngo mbone abakiriya bisaba ko aya mandazi yanjye nyazindukana, abica umwaka bakangurira. ubu se urabona najya kwa muganga nkagaruka ngacuruza amandazi koko? birumvikana ko ushaka amafaranga kandi ni byiza, ariko no kujya kwipimisha nk'umugore utwite ni byiza. ubundi si ko muvuga ko icyangombwa ari uko umugore utwite arya indyo yuzuye. ubwo mbonye amafaranga nkabasha guhaha utuntu twiza, si byo bifite akamaro kuri njye n'umwana ntwite? nibyo, kurya neza ni ngombwa ku mugore utwite kugira ngo azabyare umwana ufite ubuzima bwiza. ariko uriye neza utipimisha ushobora no kugira ibyago byo kubura uwo mwana, kuko aba atarakurikiranwe n'abaganga ngo barebe uko ubuzima bwe bumeze akiri mu nda. ubu se ndabigenza nte koko mujyana? nanone kwipimisha ntagiye gushakisha ngo mbone icyo kurya nabyo ni ikibazo. reka rero nkwereke, zinduka ugere kwa muganga hakiri kare, abantu bose ubatange, noneho nibaza bari wowe baheraho uhita utawikomereza akazi kawe. kandi nkubwira ko abakiriya b'amandazi baboneka mu gitondo saa moya, saa 2, saa 3. bugira indazi ni nk'umukanda rifata mu nda. niyo mpamvu abayede, abafundi mbere yo gutangira akazi babanza kunteza imbere. indi nama rero nakugira ni iyo kugira vuba ukajya kuyacuruza hakiri kare kugira ngo ubone umwanya wo kujya kwa muganga. ibyo byo ndabyumva byamfasha, nkagenda nkayazunguza nka saa 5 nkahita nsimbukira kwa muganga, wenda haba harayasigaye nkaza kuyacuruza nimugoroba. ibyo nabyo nta kibazo rwose, cyangwa umwana uko udasiba gahunda yo kwipimisha baguhaye. ese wagize ngo ntukoze mujyana? iyo utaza rwose rero nafashe gahunda yo gusiba nkicururiza. ugasiba kujya ku gipimo se ukumva ntabwo bufite koko? wese ko hatinze ubu ntukererwa? yewe narangije kwitegura kare pe, ahubwo nyine nkomeza gutegereza ngo uze nkubwire inkuru naraye ntakubwiye. inkuru yerekeye ku kisi? none se nibuka ko ejo titireri yari yambwiye ngo nze kugenda mbwire. nimugoroba se sinakubajije icyo yakubwira gukampisha? oya ntabwo nagwishe, ahubwo numvaga ntabona uko mbikubwira nyine kuri telefone. nibanga se yakubwiraga? nyine yampamagaye ashaka kumbwira ibijyanye n'akazi, ariko binashamikiye nyine ku zindi gahunda ze bwite. ariko rero niba ari uko uzi ko ngira amatsiko, ahari urashaka ko yanyicisha ko noneho ndi mu rugo ntawunyumva, izo gahunda ze bwite wazimbwiye. urumva ngo mu mpera z'umwaka arashaka gufata konje y'igihe kirekire. yambwiraga ko ngomba gutegura ibisabwa byose muri kontabilite, akazagenda bihaye umurongo. none si ibyo nibyo witaga gahunda ze bwite? sinumva mwavugaga ibirebana n'akazi. mbese se nyine nkubwire, iyo konje rero impamvu ngo azafatiye iminsi myinshi ngo azaba agiye kwitegura ubukwe. wawu, mbega byiza! noneho buratashye sha, felicitasiyo kuri we na Nyensi rwose. ndetse ngo arashaka ko uyu mwaka utaha uzatangira yaramaze gusaba no gusezerana mu murenge. kabaye rero. none se ko twe nta myiteguro turimo, murashaka ko tuzaseba? wa muntu wese turitegura dushingiye ku cyo kubwo mperuka kuganira na Nyensi numvaga yacitse intege. yaciwe intege n'ikizi? nyine urumva ngo hajemo ka gakobwa kigisha hirya nyiri Nyarurembo kitwa Reya, ngo kari gushaka Chris ku bubi na bwiza, kandi ngo Nyensi ntashobora kurwanira umugabo. yavugaga rero ko ngo agiye rwose kumurekera. none se Titire azasaba Reya? ntabwo yambwiye wazasaba, kandi nyumva nanjye sinari kubona imbaraga simubaza ngo ese uzasaba ndi. ariko nk'umuntu muganira ntiwabura uko umwinji ukamenya uwo bazabana. ariko namwija ni defo, kuna nivugishije niba umugeni ahari ni byiza, hakumbwira ati ni mushiki wawe cyangwa se ni kanaka, akambwira ngo umugeni ntiyabura. gusa urumva nari kumubaza iki kindi koko. ko musakuza turumvikana dute? Obama, wowe n'abagenzi bawe aho ngaho inyuma murimo gusakuza. muceceke mwarimu mugisha tubwire. murakoze cyane guceceka ngo twumvikane. ndagira ngo tuganire ku bidukikije. ntimuzi ko ari njye ukuriye karabu yo kubungabunga ibidukikije se? turabizi. uretse abashyashya rero, abandi murabizi ko twahoranye muri karabu yo kurengera no kwita ku bidukikije. bamwe mu bari bayigize bararangije, ba Kerere barangije umwaka ushize, nabo bari bagerageje,
ariko igenda igira intege nke none rero ndashaka ko twongera tukayibyutsa. ngiye turi kumwe mwari ahubwo muzanangire perezida wayo. Abayobozi bayo tuzabatora nyuma. Karabu yaratangiye gukora. Ubu icyo dushyize imbere rero ni ukuyifungura ku mugaragaro. Bimwe mu bikorwa duteganya ni ugutera ibiti mu busitani bw'ikigo ndetse no ku nkengero zacyo. Ariko tuzateye n'iby'imbuto ziribwa, wenda dutere nk'avoka, amapera, imyembe n'amacunga. Rwose ibyo nabyo twabitekerejeho rwose, ntimugire impungenge. N'ibiti by'imbuto bizaba birimo. Ikindi rero tuvuye muri icyo gikorwa cyo gutera ibiti tuzagira imyidagaduro. Aha natubwire kabisa niba hazaba harimo n'umuziki ahubwo ni sawa. Umuziki uzaba uhari, abazi kubyina babyine, abazi guhanga indirimbo bazihange, abakina ikinamico bayikine, umva abatera urwenya barutere, abasizi bazana ibihangano byabo, ariko byose bigaruke ku kamaro k'ibidukikije. Mwabyumvise neza? Ahubwo mwari mutubwire insanganyamatsiko kugira ngo dutangire twigaragaze hakiri kare. Reka rero ntumire mugenzi wanjye Budesi yanaze hano atubwire insanganyamatsiko twahaye uwo munsi. Igira imbere Budesiya. Mwarimu Mugisha arakoze atuganirije byinshi kuri iyi club yacu tugiye gushinga ndetse no kuri uriya munsi wo kuyifungura ku mugaragaro. Insanganyamatsiko rero twahaye uriya munsi iragira iti turi inshuti z'ibidukikije, ibidukikije nibwo buzima, muze twese twite ku bidukikije. Kari kirekire dica, nta kuntu mwagaye nako kuvuga kaba gatoya. Kabisa rwose nanjye naringiye kubivuga. Umva nta nsanganyamatsiko ingana gutyo rwose. Nta kibazo, mutanga ibitekerezo biremewe. Murumva twayihina tukavuga ngo iki? Wenda tuvuze tuti ibidukikije nibwo buzima, twese twite ku bidukikije. Mwarimu Mugisha icyo gitekerezo Obama atanze uracyumva ute? Icyakora gukererwa biraruta gusiba. Gusa ubutaha mujye mugerageza muzinduke tubapime musubire mu zindi gahunda zanyu. Natwe tujye mu kandi kazi. Ni ukuri sinzongera gutinda pe. Ndabona n'inama twakugiriye warazubahirije. Urabona ko byibuze ufite isuku ugereranyije na mbere. Erega nuko ari ubukene bugira nabi. Ubundi Nadine sindi umunyamwanda. Ariko n'ubu biragaragara ko ufite amaraso make. Sinzi niba ufata indyo yuzuye nk'uko twabikugiriyemo inama. Muganga rero nkubwije ukuri, indyo yuzuye ntabwo nyifata neza nk'uko mwabimbwiye. Kubera iki se? Nagerageje kubona ibyo bijumba, imyumbati, ibishyimbo n'utuboga nkadushyiramo. Ariko bitewe n'ubushobozi buke ugasanga nk'ibikomoka ku matungo mbyumva mu rukango rw'abaturanyi. Hanyuma si ibinini bya feri ibyo twaguhaye binywa neza. Yewe biriya binini nabanje kubireka n'ukuri muga. Byarananiye. Kubera iki se utabinywaga? Ubusanzwe ntenye imiti muga. Numvaga rero kwiyahuza ibinini kandi nta n'icyo ndwaye ari ukwihohotera rwose. Buriya ibinini ugomba kubinywa kuko byunganira ibyo uba wariye bikakongerera amaraso. Yewe umujyanama yaransuye ambwira akamaro kabyo, nyine unatangiye kubiba nk'uko mwabimbwiye. Ubundi iyo umuntu atwite biba bisaba kwitwararika inama zose agiriwe n'abaganga akazubahiriza. Atari ibyo uba wishyira habe wowe n'umwana utwite. Ubu rwose nsigaye ngerageza ibyo mushoboye byose nkabikora nyine kugira ngo nyine nk'uko mwabingiriyemo inama. N'inzitiramibu none usigaye uraramo buri joro? Kuko ahubwo sinayiraye mugira ngo nasinzira muga. Ni byiza cyane kuko inzitiramibu bigufasha kwirinda kurumwa n'umubu utera malariya. Kandi burya malariya ni indwara mbi cyane ku mugore utwite. Ariko ngo kurwara malariya utwite bishobora no kuviramo gukuramo inda muga. Ni ugukuramo inda gusa se kurebye nabi nawe yaguhitana. Do reba hano ngado urabona ahangaha handitse ngo iki kere? Ibidukikije nibwo buzima, twese twite ku bidukikije. Ibisa bishatse kuvuga iki? Iyi ni insanganyamatsiko baduhaye izakoreshwa ku munsi wo gufungura ku mugaragaro club ishinzwe kurengera ibidukikije. None se kuzi utarwiyambitse umbwira ngo ni inzu mbwire, urashaka ko uwo munsi nanjye nzawuzamo kandi nararangije? Oye yewe ndashaka kuzahatana mu marushanwa. Muzanarushanwa rero? Si amarushanwa ariko nyine baratubwiye ngo tugende dukora ibihangano tugendeye kuri iyi nsanganyamatsiko. Ngo abazakora ibihangano byiza bazabimurika mu gitaramo. None se urashaka guhimba iki? Indirimbo cyangwa umuvugo?
ndashaka kuzavuga umuvugo kandi uri umuhanga mu guhimba imivugo. mfasha impimbire umuvugo mwiza uvuga ku bidukikije, noneho nanjye mu gitaramo nzabona icyo muri kanyine. ku bidukikije se hajya ubwo umuntu yavuga iki? twavuga akamaro k'ibidukikije, tukavuga ibibangamiye ibidukikije, noneho tukavuga n'igikwiriye gukorwa ngo twese tubungabunga ibidukikije. ibyo byose twabivuga tutarabanza kuvuga ibidukikije ibyo ari byo. buriya hari abantu bazi ko ibidukikije ari amashyamba gusa. yego koko, kandi kere twabanza tukavuga ibidukikije icyo ari cyo, tukibutsa abantu ko ibidukikije atari amashyamba gusa, ahubwo n'imigezi n'inzuzi n'ibiyaga n'ibishanga nyine n'ibindi byose nyine biri mu bidukikije. bamara kubimenya noneho twababwira akamaro kabyo n'uko bakwiye kubibungabunga. si impamvu se nyine nshaka kumfasha ukampimbira umuvugo ukubita ku buryo nzamara kuvuga rwose na diregiteri akaza akankora mu ntoki. buriya rero kugira ubone umuvugo mwiza wa originali ni uko wategereza papa akaba ariwe ugufasha. buriya nanjye niwe wamfashaga. nubwo rero wagufashaga ariko wari umaze kubimenya. twebweho kwicara ubusa twawuhimba, noneho papa yaza akamwereka uwo twahimbye, wenda akawukorera ubugororangingo ariko adahereye kuri zeru. ubwo se tukoze agasanga nta kigenda cyawo akadusaba ko dutangira bundi bushya, urumva tutaba dutaye umwanya. ahubwo se mbwira Shyaka, ejo mwarahuye? nimugoroba ndangije akazi nagiye kumureba, ariko sinacanga ngo nkubwire ibyo twaganiriye kuko mama Linda yagombaga gukora izamu, nuko biba ngombwa rero ko mva mu kazi nihuta ngo nsange abana. kuko se Shyaka wasanze ari ibyo nanyoshye yashakaga kukubwira? urebye bifitanye isano. sinabikubwiye se, nari mbizi ko nta kindi agushakira uretse kukubwira ibyanjye nawe. none si uyu munsi cyangwa ejo nimugoroba mwigeze muvugana? nagende ntacyo mvugana nawe. kuva ejo nturamuhamagara cyangwa se ngo baguhamagare? telefone yanjye nayifunze, nta n'umuntu n'umwe nshaka ko mvugisha Shyaka, nta muntu nkeneye. uko ni ibintu bimeze rero. Tetera agiye kurongora, ngo arashaka gufata konje uyu mwaka urangira, ngo ku buryo nyine mu ntangiriro z'ugutaha zizasanga yarasezeranye mu murenge ndetse yaranasabye. Shyaka uvuze ko ugiye kurongora kisi n'umugome mana we. ubu kuko igihe cyose tumaze dukundana. yangane wirira rwose, wasanga buriya. nasanga se nasanga iki Shyaka, uko abagabo mwese muri babi rwose muri bamwe nta kintu umuntu twakundanye kuko ananirwa kubyubaha ngo mpamagare anyihakarire ku mugaragaro, abimbwire mu ibanga atabanje kunteza abantu nk'ubu kuki atangiriye ibanga kuko agashaka kunshyira hanze. mana yanjye Shyaka, abagabo mwese muri babi muri bakungahaye mutubundi. ni icyo ubundi mukunda, ni iki mwanga ngo umuntu ajye abimenya hakiri kare atiriwe abipakiramo. ayiwe koko se bya Chris nanjye si byararangiye? ntuzacikwe n'ikiganiro urunana cy'ubutaha. ikinamico urunana mwitegurirwa n'umuryango Urunana Development Communication, mukayikurikira kuri radiyo BBC kuwa 2 no kuwa 4 saa 12:45 z'umugoroba. ikinamico urunana kandi mwayikurikira kuri YouTube. kuyigeraho andika ijambo ikinamico urunana official maze utange n'ibitekerezo. uramutse ufite ikibazo cyangwa igitekerezo kandi wifuza kutugezaho, watwohereza ubutumwa bugufi bwanditse kuri telefoni igendanwa 0783 18 10 64. mushobora kandi kunyuza ubutumwa kuri paji yacu ya Facebook. kuyigeraho no kwandika ijambo urunana. tubibutse ko tubagezaho ikiganiro gikubiyemo ibice by'urunana twumvise mu cyumweru. icyo kiganiro tukibagezaho ku cyumweru saa 9:30 za mu gitondo na saa 11 z'umugoroba kuri BBC. dusubikiye ikiganiro urunana cy'uyu munsi naho butaha. barakoze bagenzi bacu mu ikinamico urunana, ni nabo badusoreje ibiganiro byacu byo kuri uyu wa kane. ushobora no kongera gusanga kuri bbc.gahuza.com. ariko mbere kuva muri studio nakubwira ko perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron yemeye ukwegura kwa minisitiri w'intebe we Michel Barnier wari umaze amezi atagera kuri 3 ari kuri uyu mwanya. akaba rero abaye uwo mu minisitiri w'intebe wa mbere wegujwe akuweho icyizere mu Bufaransa n'inteko ishinga amategeko mu myaka irenga 60. twafashijwe na Susan Lenoni ku buhanga bw'ibyuma, Jenny Prudence Ngyumva wakoze guhitamo BBC Gahuza Miryango na Hejo.